orionge tia ukaratigania negembe aki no twituonete tabia ku negembe na tigania ore batanario kinya batue Southimenti na wondi yabo geta ici naja ruterero mbugi na kithato ni akaribaku bote akariba Meru boteringa kura cia Meru ko kairemia kinya gwengwanjo wone barabara ori kari otethia ntu baba no ntwana bekoro baba bariune kangira magoro aja na bate komba gweta kobe thai atunogete arunduranira yo magani urongo antu betu aya na ndi batue no kona thina ria tukuria na aja batutunga tu agency turetithia babonda bonda oni kenda gutakaithina no thiurukire oria ngaeza gutora nkeja kumira na aja angi ndigarete muno yantu turakwirwo ukiyo turomba kura ibarabara nkabuthiria aroni betinda bakiuga ati agency batu turaugire nandi tutitinda kwerensana turenda kubaita bonthe turenda mantu gucokera nandi batu kura cietu upia na turiga iwanta wanta sawa batu tunyamarite muno mbugine no twana betu bateona ara bomba gwitira bagita cukuru kithatu kana nya kanisene kithatu ende kaende aroni okaro kinya mbugine tunya mara gau tebe kuru betu ngwire ekuru bakiuna dibaini machi kithatu ninga mwekuru agire mwana marigone aroni ugwe mtu muthemba gani nuthugani ya mtu kaingari ukwendia Nairobi ukeutoairagia na ukeutoagia na njire karikae ndagaceje tutetete maita maingi na tuli magaiti na mwekuru amuna na kana na mirigo irite na ndike tumika ndagace kala ore karaga oni onto boy twena mtonge tulathurite akiao aja ugwitwa Aaron ito mukaito akuthurite ikiao na ndio tekiao twena kiona agwe ketho kiao giaku kiari gia kumenya nje kure wote kiao na mwana otejiere ndienda koria kambugina rumeta morungu na nembie tomi na ndenjera yaje okwana na aja na ndende thera inyaka na kagire kikagwete rinyene na nonjera tokwerwa itothithiritwe ni Aaron ngaba na komo atagambeje cio tothitheria ogwe Tunambere na ntizo cietu na bakiari atongoria bakiama kia nope ubari interese bore patongore tunisiali ndipeni na kinyane bawete atibaita na mbere kwa tambaru kiama ki nontunikyo kia momero nkuluki ni batarerete tomika weta na mbere kwa tambaru monino rais profesa Kithure Kindiki bakioria baraba kuringa ituma bakire nontu Ameru ni baniri Bakiaria tongeria baba kiama kanope bore batongore tune challenge penina kinyo na coordinator Emmanuel Bondimanu bari wa kiama kiki anope uno kiama kya Momeru na ikibatere kwa twambaru bonene unto aku Ameru baromba kura na chiama biita na kaitaka kugake kiba chaganto nonto batena kiama no tone kugwa na ikyo kiama kya Ameru kya twena kyo kiama gitikia family atumirarie twareu kiama gitikia family kiama kia Ameru bonde na kyo mheshimiwa proto yake ndia more na yako na kiama na kiama pero ndio kiama geto kia Ameru pesa sawa mheshimiwa Redi Kirito atidati arobera kiama kia TNA kia Mwiko ela kaira aroma kiama kia Jubilee kia Mwiko kibage ala kiama kia PNU kia Mwiko raundi yetu na kiama geto kia Mopeo na pande dirida wetu mheshimiwa Mburu Abore mwana wetu wa Meru County ibo kwa tuma tokole kiama geto kia Mopeo ibo kwa watu ya kiama kia Mopeo ibo kwa watu beto na ni mheshimiwa Mburu tukapata kiama geto ndo tutitigira mezekare tore atumiro aika shaua pero tuende kiama kia DCP ndera mezekare akarombe gete ngiri bado tuibage tiorane tuna kiama geto kia Mopeo nkoloki barua baeta na mbere kwa tambaru tongeria bo rais William Ruto na profesa Kithure Kindiki kitumi bakuetekeke monini wa rais Keremeru Ameru ne baniri bonene iba kurigana na ate Mumeru anengeri kiteke ande deputy president na batena numbers torero totengani babo kotengani na kore anto bakuwa bogete kire inse balance no gabena kyo this time era ibete kirito letege kundi ya kwetu atena deputy president na 2032 tukaba tena president wa Kenya ibana na wete kyo abire bi ato matuga tutam baatu tutura ku itebia deputy president akora iko kairo bichi deputy president team ya udine kurego manzele kaire edidai Mumeru yo bichi deputy president hata bekora akamweko akakala tunyiro gete ya tunya no ke Ameru tesa sawa na baatu tukakale gete ya to ndani ambio
Emeru. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Iba sana mwandiki wetu wa Nteto Mwende Walaiboni nontu baribotu na njira y'inkinyaniru na tota na mbere na Nteto cietu na bwarigita ni kaunti ya Meru ni bakathite bunene ngavana wa Meru mutumantu ithinge nontu bokagirithia rwangiro gima bomwere arba kwa nende sibitari sirina ndawa ni bakuriwa kurio na kinya witithwa nkathi nkuluki ni boreti mwingi kuswa mautungata kire sibitari cia thirikari na kinya kureka kura ndawa ndukene nontu nende sibitari sirina ndawa. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi no ina ripoti. Arigitani aja kaunti ya Meru ne bashiumeretie kuonania kung'anwo kwao ni uria thirikari ya mutume kubetithia na mbere ria mbere buru arigitani gushiumeria gukenera utungata bwa thirikari ja workers ba Meru tuna kuguru gukunene ati manto jetu for the first time kita kuma governors kuma devolution go eja Meru eja Kenya tuna the first governor wa thikira na every passionate na manto ja kuthikira mwananchi o Kimeru kuma alitiba nguge gweta mwananchi o kawaida tutakara ya antu bara batinkatho nontu Ameru ibatuonete maita maingi muno na batu support to complain tukirira thirikari yetu sasa na maita maingi tutikuthikirwa batwe katuchoke nkatho tuwe listening governor na tuwe listening government. Wa mbere ni bagwetete mutumaja ngavana ukuthikira bakigweta jamoja mathina bethirite baikurukira kiri thirikari cia ukanyuma bakiuga mutumane ethirite kibathikira na kwanjiria kujukia matagaria ja uria gwitithwa ngathi kwa arigitani kuri wa mishara kuri yo gatigati ka mantu jangi kathumba batu togomano ntuba kwithirwa state deduction cietu itaikachwa mbangine insurance loan itari awa lakini as per now tukuranga bana ntuba kana nto batu state deduction cietu ni wikora batu thikachwa na thaie afanyikazi yetu bapya pesa sawa our public service bond uteke abaetia baetonya etene no uteke bagaitia muritingwe kenda promotwa muritingwe wa thirikari agaikia barua ciawe apromotwe ibo tukwenda kura members betu by merit kwethira na qualified apromotwe. Napata wengine wao wako karibu kwenda mapumziko ama ile tunaita retirement, na mtu wakati anapoenda retirement hataweza kusaidika milele. Kwa hivyo tunasema ya kwamba iye ni jukumu ambalo governor alichukulia kwa uzito sana, na akasema hataki kusikia hizi stagnations ama kukwamilia kupandishwa kwa ngazi kwa wafanyikazi. Leo ndore ubaritete mukana kire bare na mathugane ja kwa ngaratani ya thirikari ya gavana mutuma kwe department tio kutia gavana nyuma na batwe we are very conservative no to department imweke ya kuwa kinya yero thieti work department imweke ya kuritangwe kare ya kuritangwe bo yakinya yetu tutabo ngwa. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Bwa sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi nontu baribotu na njira inkinyaniru na biashara thoko ya Timau nendi bari na kia kuwirirwe nyuma ya wakwa kwa thoko enjero arabu wete thoko ni ukiritie kana ni ukwilia customer babero na kinya ukiria biashara ciono nto kuri na rera rere ya kuritirango ne basokete nkatho kire thirikari ya county ya Meru nonto bwa murandi yo arabu wete yokiria biashara ciona kinya uchumi. Mwandiki wetu wa Nteto Mwende Walaiboni niwe wina riboti. Biashara na barabenda cia thoko-ini ya Timau thai bariwa bari na kintu kia kuwirirwa na ni nyuma ya wakirwa thoko-ini gavana wa kaunti Meru mutumantu ethingia bakiwa biashara ichukirite bunene. Matunda ja Timau mbere mangacokia nkatho ni untu bwa thirikari yetu ingugi njega iria bethirwitwo bagitwitira bomba gutwikira thoko kabros monka thai tukumba kwendia bwega customers bakumba kwiza bwega inyarira kurite bati ukinyanga ntaka kwina kagita turethiritwo tugikinyanga ntaka guku muno ithia bakamata marigo jao bagakamata into bire bionde bagurite kenda bareta njirene na nikenda tubakamatira no thai turitonya ndene tukajukia marigo tukajukia biria betu tukabaikia kuria betete no tinwa andu bonda
na kuonde twaria kwa thogi mno lakini thai kwi sawa tuwe stage thoko ni tubaya matunda ya kibaya customer beto bai sawa na itukuromba inya na haraka nine na ya tuweke ni standum obra thoko ikona ni ebui nyake ne kibwe na itukarete gitarina na tukinyanga ntaka nao lakini kuma thirikari yo tonye takera karakara asa mono nyake nguge mutuma no twitire tukathondekera thoko atwikira kabros na monka wikinyite ambe tethi andu baingi bakuma kuraja na wategere gitare mbere turakinyanga ntaka nao na thoko ni rathu Bulukine bakumeneria ini baraba kwa ngavana kaunti ya Meru ate ukiria wini ya Meru bakiwa yone wa ngavana withaira uri mustari ne yombere ukiria ini ate kubagua buru Bona bwasa nina ko support na nyandu kembethe na nyoka tegera kwanza thoko yetu kwena ndukembethe kwena ntu bakuru twindi atungene kwa witu bugo isoburu kwa ri barabonda bomba kuthira bakiura nanwe ibatiga no ntu bakendera kura no thoko yetu maendeleo taka kwita tumba kuona at least ya gwetere taito kuona gwe sawa tako thuki amwesimu ore ari kutanya thai aturutire ngugi tontu batwe tukumbenefit nawe kethira ugorenda ku benefit ugwe inivincio tutwe komba ugweta karime kanochwe ngugi ngia kurita uambe we mwesimu akanya aturutire ngugi tontu batwe tuonete ni mantu tugutegera metho tukona ure wonde akurwa na ngavana na maendeleo jara cha kuendelea tontu ugategera nkinya thoko ya maritaji ni kuendelea bwega ugategera nkinya thoko eti ngiri ya stage gwakwa no yenderete bwega so nitukuona maendeleo ja maingi sana ndene hapo jara through gwitukira ngavana uju ari tuitere ngo au mutuma othe wa kurutete ne bathu tu na we moko imwe bara bonde bakua mutuma othe ba kweti no machale gule thira changamba kunyoroi ndi wambe batulie na munene tu kuti nende na kuinka mno na tomo kura cheto miaka 5 eyete kendombo turutira nguchi cheto boya kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni na mbere na nteto cietu kambuni ya waraniria ya Safaricom ni iliongite thokoni ya Kianjai na mikindori gukungwira miaka 25 ya utungata nkuluki akari interu ni bakunikite na biewa mwanya na kinya mathomo kuma kiri kambuni mwandiki wetu wa nteto Defo Gituma no banganitie ripotie nayo kambuni ya waraniria ya Safaricom ni thithitie ndiunga ntere cia Kianjai na mikindori muthenya jwa narua ni areba kungwirite miaka 25 bakieja gutungata mwanya ni arekire ndiunga iji akariba guntu guku bethirite bagitetheka na yewa mwanya Asante sana, mimi naitwa Nicholas Mulila, Chief Corporate Security Officer wa huko Safaricom PLC, na leo niko na furaha kabisa kuwa hapa Kianjai. Kwanza kabisa kukuja kuambia wateja wetu asante sana. Safaricom imekuwa ikihudumia Wakenya kwa miaka iliyopita 25 na tuko na furaha kubwa sana na nikitu tunataka kuambia wateja wetu asante sana. Ni ara nkuruki kinya ndiunga je ni na mauritani kadhumba kile atumiri ba mutandao wa Safaricom na pia hivyo pia kuweza kuwafunza hizi products and services za Safaricom, kuwaelezea ya kwamba vile jinsi wanaweza kupata huduma za internet kwa njia nafuu kupitia ile service tunaita BeLive, ile ambayo ukibonyeza *522* alafu uchukue option number 2 unaweza kupata ile unlimited internet. Na pia tunawafunza pia vile wanaweza kuwa wanapiga simu kwa njia nafuu kwa kutumia ile huduma tunaita tunukiwa kwa kubonyeza *444# alafu unachagua zile mini zenye unahitaji kulingana na ile ofa zenye umepata. Hapo kuna ofa mingi sana. So ile nyingine pia tunaweza kuja kuwafunza customer njia rahisi, wale ambao bado wanatumia simu za katururu, na waambia tumetuwaletea simu ya bei nafuu sana ya 2999 ambao ukipata hiyo simu ambao utaweza kuhama kutoka kwa mtandao wa 2G kwenda kwa mtandao wa 4G ambao utaweza kuangalia mambo yetu kupitia ya internet. Iromba ni kire akari kumira na njira inene na kugeria mbati yao. There are a lot of prizes to be won. It's an ongoing thing. Hata mkiangalia kwa simu zenu mmekuwa mkitumia messages na Safaricom, mkiencouragewa, mkitumia services zetu, unapata awards. So it means at the end of the
of the event, which is in January, there's a person that is going to win 25 million. So mine is to encourage you to continue using Safaricom products. You never know, you could be the winner. Kirina bobara bacindite yewa mwanya mwanya kuma kiewa gikinene kia ng'ombe gikuweja na wakiri msafara juju batithite gikeno kiao mbeta Amerika rimwe mutabari oningoretwe muno rira mbonera Safaricom bega Kianja ya nde yanda thigirira ndego thigirira alafu ndaigwa bagioria gira koni mani ba utumirite message kana bakuringirite ogwerio forward message ukirembi ndagwa ne get 333 alafu ndaero mbiti aranji gwene ndaitia ndauro ndena interest yana ndego ndena interest yana ndagwa ne 70 ndego ni 70 alafu ido ndaita ndaye kwe boxes tio kari au mta kunora unda dura kunora box number 4 ndego kunora box number 4 kia ile unda ndenda ng'ombe nande na goerua muno na ingua manto yaya reo yara Safaricom eko gongoera miaka 45 oningwa igoya sana ingoera anto bonde bete na mbere otumira Safaricom manto bagwaria ya uma na mtu na onjisindera obo kwena intobi binge byocinda kwena gas na kwena intobi binge madress na madube intobi on the video nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Riboti ya Jeff Wagitumani etukira katanta nteto cietu muthenya yorwari ethera wina kaita kakea mbita wa Teri Mbabu.